Mu by'ukuri Tito Rutaremara ari kuzira iri jambo yavugiye mu muhango wo kwibuka abanyamurenge biciwe i Gatumba mu mwaka wa 2004. Mu muhango rero wo kwibuka ku nshuro ya 22 Tito Rutaremara yari umushyitsi mukuru muri uyu muhango. Nibwo rero yagejeje ijambo ku bari bitabiriye uyu muhango, agaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye asaba aba banyekongo ubwiyunge, ukwihanganira ibibazo bahura nabyo ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Rero ibingibi ntabwo bizigeze byakirwa neza n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa ibingibi bukomeje rwose kubishingiraho, bushinja u Rwanda ko ruri gukoresha uyu munsi wo kwibuka aba banyamurenge biciwe i Gatumba nk'igikoresho cya politike, ndetse ko rwose ibingibi ari byo byagakwiye gushingirwaho, u Rwanda rufatirwa ibindi bihano ndetse rushyirwaho ikindi gitutu n'amahanga. Rero Tito Rutaremara iri jambo yavuze, wenda reka mbanze nkumvishe ibyo yavugiyemo, nkumvishe aka gace kiri jambo gakomeje n'ubundi gushingirwaho, Kinshasa ishyira igitutu ku Rwanda ndetse itangira gushyira igitutu kuri Tito Rutaremara udakunze n'ubundi kumvikana muri ibi bibazo byo mu karere. Ariko kuri inshuro Kongo Kinshasa ntabwo mu by'ukuri yigeze igaragaza ukwihanganira amagambo yavugiye muri uyu muhango wo kwibuka abanyamurenge biciwe i Gatumba, aho rwose bari kumusabira ibihano ngo ndetse ngo no kuba ibingibi bikwiye gushingirwaho n'amahanga mu kwamagana u Rwanda ngo nk'igihugu ngo gishaka gukoresha akababaro k'abanyekongo mu nyungu zarwo bwite. Iri jambo rero Tito Rutaremara yavugiye muri uyu muhango n'iringiri. Mwumvise ko ngira ngo sinzi bavuga ati twirwanaho nibyo ko umugabo arigira yakwibura agapfa. Ndaho twayerewe natwe twashatse kugira ngo twigire nibyo, so kwirwanaho gusa nubwo ni bohore Kongo, muri Rwanda uzi kuki Kongo ko ari yanyu muri abanyarwanda ariko banyekongo. Biransetse iyo mwita abanyamurenge no musozi, ubwo se ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banyekongo, nkuko hari abanyarwanda muri murenge, muri iyo plateau yanyu, abanyarwanda muri Masisi, abanyarwanda muri Rucuro, abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda, nabo biyita sinzi izina bihaye ngo batitwa abanyarwanda. Muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko b'abanyekongo. Kongo ni yanyu, ntabwo muri numva birwa bavuga ngo abanyamurenge muri banyamurenge ko muri abanyarwanda, muri abanyarwanda nkanjye, ariko yewe uri mu Rwanda, mwebwe muri Kongo. Niko byabaye igice kimwe kirimo. Eka wenda ntaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosore. Naze numva muhoze urubyiruko ngo muzakora iki? Muzakora iki? Muhaguruke mujye kubohora igihugu. Muri ahangaha erega muri bombo, reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana. Niba mushaka mu bindegere muhaguruke mufate imbunda, bariya bariye mubafashe mu bohore Kongo. Kongo ni yanyu, ntabwo nkuko nahoze numva mvuga ngo wacu mu murenge, no wanyu ni Kongo ni muyibohora. Ibohotse iyo jenoside yakatumba yamenyekana nizo y'intuza, kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake, izo jaze nizo zose zahano. Kuki yahanwa nuko twatsinze, hano nibihanwa nuko twatsinze. Nimugira ngo iyo dutsindwa ntabwo bivuga, so kwirwanaho gusa nubwo ni bohore Kongo, muri Rwanda uzi kuki Kongo ko ari n'ubundi nk'uko ubyiyumviye. Tito Rutaremara mu by'ukuri nta kidasanzwe yavuze. Icyo we yasabye abanyamurenge ngo ni ugufata intwaro bagaharanira uburenganzira bwabo, bakarwanya ubutegetsi bwabimye amahoro ndetse bwanze kubaha uburenganzira bwo kuba abanyekongo, ahubwo bakabita ngo abanyamahanga. Mu by'ukuri ni byinshi Tito Rutaremara yavuze, ariko icy'ingenzi n'ubundi gikomeje kugenda kigarukaho ni iyi ngingo igendanye
ngo no kuba ngo bakwiye ngo gufata intwaro bagaharanira uburenganzira bwabo. Rero ubutegetsi bwa Kinshasa ibingibi ngo bubibona ngo nk'igikorwa cyo gushishikariza abanyekongo b'abasivile kuva mu bikorwa byabo ngo bakivanga mu ntambara. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwizera ko aba banyamurenge atari bo bari muri intambara, ahubwo ko ngo ibi byose ari propaganda ngo z'u Rwanda. Mu by'ukuri ni byinshi Kinshasa iri gushingiraho. Rero nyuma y'ibi byose umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yese atangira kunenga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayishinja gukoresha umunsi wo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba mu Burundi mu 2024 nk'urubuga rwo gukomeza kwibasira u Rwanda. Muri make Yolande Makoro ashimangira neza yuko ngo Kinshasa yongeye kubona icyuho cyo kwibasira u Rwanda abagendeye n'ubundi ku byavuzwe na Tito Rutaremara. Rero ibingibi mu by'ukuri byahise bitangira nanone kuzura intambara y'amagambo hagati y'abayobozi b'u Rwanda, hagati ya Yolande Makoro na Patrick Muyaya. Makuru n'ubundi ibingibi yabitangaje kuri iki cyumweru tariki ya 16 Kanama 2026 asubiza Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya utigeze yifatanya n'abanyamurenge mu kwibuka ababo bishwe, ahubwo akibasira u Rwanda avuga ko rukoresha ubu bwicanyi nk'igikoresho cya politiki. Muyaya rero avuga ko abanyamurenge atari abanyarwanda bo muri Kongo, ahubwo ko ari abanyekongo kimwe nk'andi moko yose agize icyo gihugu. Ahangaha n'ubundi Patrick Muyaya yasubizaga Tito Rutaremara witaga bari abanyamurenge ko ari abanyarwanda. Tito Rutaremara nubwo nakumvishije kari agace gato kariri ya jambo yavuze, ijambo yavuze ni ijambo rirerire cyane rirenga isaha imwe. Rero iri jambo yavugiyemo ingingo nyinshi zitandukanye. Rero abo banyepolitike barizwa mu ishyaka n'ubundi riri ku butegetsi bo bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Buri jambo mu by'ukuri Tito Rutaremara yavugiye muri iki gikorwa bagiye barisesengura ndetse bagenda barigarukaho barishingiraho bagaragaza ububi bw'u Rwanda nk'igihugu rwose gishaka guhungabanya Kongo mu mpande zose mu bigendanye ngo no gushyira propaganda mu banyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndavuga abo mu bwoko bw'abanyamurenge n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero Patrick Muyaya yanashinje u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibingibi byo ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu n'ubundi Kinshasa imaze igihe kirekire cyane ishinja u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rukabihakana. Mu butumwa rero yashyize kuri X, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yagaragaje ko ibyo Muyaya yakoze ari uguhindura umunsi wagenewe kwibuka abazize ubwicanyi bwo mu Gatumba akawugira uburyo bwo gukomeza kurwanya u Rwanda. Ati Muyaya akomeje guhindura umunsi wo kwibuka abazize ubwicanyi bwo mu Gatumba urubuga rw'imvugo zibasira u Rwanda. Abanyamurenge bishwe mu 2004 n'abarundi b'inshuti za Kongo bari abanyekongo. Yanenze kandi Kongo kuba n'ubundi ku ruhande rumwe ivuga ku mutekano w'abanyamurenge, nyamara ku rundi ruhande ikorana na FDLR, umutwe urimo bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94 kandi ufite ideology ngo yo kurwanya abo mu bwoko bw'abatutsi, cyane ko ari nayo mpamvu yibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Makuru rero yavuze ko FDLR n'indi mitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukorera ku butaka bwa Kongo nta nkomyi, ahavuga ko ibyo binyuranyije n'ibikubiye mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington. Ati kwibuka kwabo ntabwo ari igikoresho cya politike cya Kinshasa kandi ntibikwiye kuba urwitwazo rwo kugira uburakari bugamije kuyobya uburari mu gihe FDLR iterwa inkunga na Kinshasa n'indi mitwe ifite ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukorera ku butaka bwa Kongo nta nkomyi. Makuru rero yavuze ko gukomeza kuyobya ibiganiro hagamijwe kutavuga ku cy'u Rwanda rufata nk'intandaro nyakuri y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari byo ubwabyo bikwiye kwitwa ahanini gukoresha ikibazo mu nyungu za politike. Ubwicanyi bwa Gatumba rero bwabaye mu ijoro ryo kwa 13 Kanama 2004 mu nkambi y'impunzi ya Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo. N'ubwicanyi rero bwakozwe n'abarwanyi benshi bo mu mutwe wa FNL wo mu Burundi, aho bagabye igitero kuri iyo nkambi bica nibura impunzi zirenga 150
z'abanyekongo, abandi barenga 100 barakomereka, abenshi mu bishwe rero bari abanyamurenge bakunze gushyirwa mu cyiciro cy'abatutsi b'abanyekongo. FNL rero yari umutwe wiganjemo abahutu wo mu Burundi. Abagabye rero igitero barashe kandi batwika abanyamurenge, mu gihe impunzi zo mu yandi moko zari muri iyo nkambi ahanini zitibasiwe. FNL rero yahise yemera ko ariyo yagabye icyo gitero, nubwo nyuma umwe mu bari abayobozi bayo yahakanye ko iryo tangazo ritigeze ritangazwa. Uruhare rero rw'u Burundi muri iki kibazo mu by'ukuri nirugarukira gusa ahanini ku kuba ubwicanye bwarakorewe ku butaka bwabwo. Inyigo zagaragaje ko abasirikare b'abapolisi b'u Burundi batabaye impunzi, nubwo ubwicanye bwabiraga muri metero nke cyane uvuye mu bigo byabo bya gisirikare. Ku ruhande rwa Kongo rero mu gihe cyakurikiye ubwicanye havuzwe ibirego by'uko bamwe mu barwanyi ba Mayimayi b'abanyekongo bashobora kuba baragize uruhare muri icyo gitero. Kinshasa yasabwe gukora iperereza ryimbitse ku ruhare rw'abaturage bayo muri iki gitero, by'umwihariko abashobora kuba bari mu ngabo z'igihugu. Mu 2024 rero abarokotse n'imiryango y'abishwe bongeye gutangira urugendo rushya rwo gushaka ubutabera, batanga ibirego ku bantu bakekwaho uruhare n'ubundi muri ubu bwicanye. Amakuru ajyanye n'ibyo birego rero yanagejejwe ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, ariko nta kirakorwa kugeza n'isaha kuko n'ubundi ibyo birego bitangiye ubu ngubu. So rero kugeza magingo aya ibingibi byavuzwe na Tito Rutaremara ntabwo ari ibintu byigeze byishimirwa habe na gato n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko n'ubundi bo babifata nka propaganda ngo u Rwanda ruri gushyira mu baturage b'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bavuga ko u Rwanda ngo rutagakwiye ngo kuba rwarakoze iki gikorwa ngo cyo gufasha aba banyamurenge ukwibuka ababo bazize n'ubundi buriya bwicanye, mu gihe u Rwanda ari rwo ngo ruri inyuma y'umutekano muke watumye izi mpunzi z'abanyamurenge zijya mu buhunzi, watumye n'ubundi aba banyamurenge bajya mu buhunzi, nguko rwose ubuhunzi barimo ngo bagakwiye kumenya ko u Rwanda ngari rwo nyirabayaza n'ubundi ngo yo kuba bari mu buhunzi, bari hirya iyo ngiyo. Rero Kinshasa yo icyo ihangayikishijwe nacyo ngo nukuba aba banyamurenge bakomeza n'ubundi ngo kuba ku ruhande rw'u Rwanda, kandi u Rwanda ari wo mwanzi wabo nk'abanyekongo bari mu buhungiro. Uko rero icyo bakwiye n'ubundi gukora ari ukumva ndetse no kugendera ku byo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bubasaba mu bigendanye n'ibyemezo bafata cyangwa se n'ibibazo kuri ubu ngubu barimo. Kinshasa rero igaragaza ko ikibazo n'ubundi aba banyamurenge bahuye nacyo ngo nta handi mu by'ukuri ngo cyaturutse ngo ni ku barwanyi b'umutwe wa M23 ngo ndetse ngo no ku Rwanda. Ibyo ngibyo rero ngo bikwiye rwose ngo kumenywa. Kugeza rero magingo ngaya aba banyamurenge mu by'ukuri bo icyo bashimangira nuko bazakomeza rwose gushaka ubutabera ku bigendanye no kuba bagomba kubona ubwigenge. Baherutse rwose no kugeza Kisekedi Chilombo na Perezida w'u Burundi mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC babashinja ibikorwa by'ubwicanye ndetse n'ibyibasira inyoko muntu. Iyo byose rero nanone bifitanye isano n'ubuhunzi barimo ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasigaye za Minembwe n'ahandi henshi hatandukanye, aho ingabo z'u Burundi zagiye zibibasira bakahasiga ubuzima. Rero tugarutse n'ubundi ku ngingo y'ibikomeje gushinjwa uyu Tito Rutaremara witabiriye uyu muhango akavugiramo ijambo rikomeye cyane ari naryo rikomeje guteza impaka. Kinshasa rwose isaba ko uyu Tito Rutaremara yagakwiye kurebwaho n'amahanga ndetse abanyekongo bose ngo bakwiye kumenya ko uyu ngo nawe ari umukozi w'u Rwanda ngo ushinzwe gukwirakwiza propaganda zigamije ngo kwangisha abanyekongo ubutegetsi buriho. Muri make nubwo nta birego bifatika bamushinja, ariko mu by'ukuri igitutu mu by'ukuri kimuriho, ndetse ntabwo bifuza ko ibyo yavuze ngo byarangira gutyo gusa, ngo amahanga akwiye n'ubundi kubirebaho ngo ndetse nawe agashyirwa kuri liste igendanye n'abafatirwa ibihano ndetse n'ababangamiye ituze n'umutekano by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa.
So rero Muyaya mu by'ukuri avuga ko kuba Rutaremara yarasabye urubyiruko rw'abanyamurenge gufata intwaro ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Rero nk'uko nabikubwiye, akomeza anashinja u Rwanda kugira aho ruhuriye na M23 ndetse n'imitwe yatwirwaneho na Red Tabara, akavuga ko rwose ibyo bikorwa biri mu mugambi wo guhungabanya ubusugire bw'igihugu cye. Muyaya kandi nanone yavuze ko abanyamurenge ubwabo batigeze baha ububasha abantu bavuga ko babarengera, ashimangira ko urubyiruko rw'abanyamurenge kimwe n'urundi rubyiruko rw'abanyekongo rushyigikiye Perezida Felix Tshisekedi n'inzego z'igihugu mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. So rero Yolande makuru yamusubije muri buriya buryo agaragaza ko rwose Muyaya akomeje kwirengagiza ibibazo, avuga ko ari byo bitera umutekano muke n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo. Muyaya rero Makoro nanone mu gusubiza uyu Muyaya avuga ko FDLR n'indi mitwe y'ibisigisigi by'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ukuba ikomeje gukora n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari byo rwose ari byo bikwiye gushingirwaho mu kwerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo bufite uruhare muri ibibazo byose abanyamurenge bakomeje guhura nabyo.